Hak bani kong do ngarap ak jing sukya kemersim. Namar kini ki jingja. Ngakuan pen mau ya gitu gilai teli ki kenhun. Ka bani kong ni kenhun. Ka ba pelong ya ki banja. Ka ba ni kenhun. Ka ba ki pet kai ya ki jingja. Ka balai ni kenhun. Kim tip ke ka balaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam. Jong ka VPP. Mano na preng. Nakini kilai kenhun. Hakano ka mangi. Ngihap, langihap ak kenhun ka banikong ka pelong ki banja. Nangihap ak kenhun ka baar ka bangi petkai ki jingja. Nangihap ak kenhun ka balai ka bangim tip ka balaja. Mangit scam makipai ba jong constituency ka bang mikmat lembaga 17 North Long constituency ka ba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bat ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por berlit bang sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat namar kadon ke jingong baka jing sngap kadai ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap tengah sengo ban pen ken mau ka klemat ka bangarung ban pen yasno na dia sya ka seng VPP ngong baka no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no joma kata kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat bagade ka voice of the people party le halor kini ki jingja paro nganut banong nganut ban pecisan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya ka jing sisa baro tinrei kani ka bangile ngiwan hakmat jongpi ke media sapi ki pai ba kamut ban pensothu bakla ya pi kamut ban dalam bakla ya pi kamut ban pen klumar jengmut ya pi ngimdon ni ngidon bitik ka jing temu jengi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit nakabanta sata katong menyalam ban penkeladur ya kari bargajat penri ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba bacu bakam ba susu pai ba bi ngada bacing sokya ka mensim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayuk ke phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halenti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno nginrai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong prak nomor kidon ke jingkermen badai tang hau prak ngina non rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba nginlet no ska UDP nginlet no kongres nginom le tebut su lani nginlet no kanota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ko ba nga de pan persya hakmat ka sisi ba ngadap ong yiki ba ka ba pipirai nga nganong la ban menjur barki ba persya apo ngan persya sabar namar nga sngol dia ada ngamle kumta nga sngol pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu khau put wada biap bonsin shoban mat ya kejingya basisa ngan pen ken mau haki por ki snam lalit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki namar kini kidi jengket at mentala borok sistem hadian ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu biasa bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita je kun namang akan mau bit
ia ki pai ba ki bale jit nga klem pen ket ram ki ba jit nga om nang tak je mentoi jo ki simet kan no ki ba yit ba thoi ki ba chabar konstituensi ba don ka vote ki ba don ka jing it ke jinget ke jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang athia nga de mom don jaka ka kentin kawan na shendet ka boong mame lada metip yu jing shisha bat met ngap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadau ngasngo banga de ban wan shapi kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi bat kini ki parlok ru umday bangin mi no na upra ngenomi no upra namar upra ingit umday ujong no upra uday jong ki pai pa stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da kombai pat ngako an pen pau pi ya kani na ma su pia pra kamersiam de mat kadang pen ken mau ya ka jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya yaki ki candidate ka ba pi pila jit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jit ke jong pi ha ka jing decide ke jong pi hendai ngin siam lang ya kata ka jing bakla ke jong pi ban pen bah pa ke jat pen rio hendai i Dr. Batskem bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da ka bor ngadon hang ni ba ngakren menta ka mau pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persai nreng ngadon ke jing perkhat atau por next day ka bai i Dr. Batskem da bobrong ila kren pop media perstu bakla pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kabon puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bawa delbot u khampuli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Batskem nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen kenya constitution ya ka iga basuit de pi ya ka iga bo pen biang ye pi ka biang ya ka bade ki wei kam dei ya ka bade ki wei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kani ka kren shai ha ka wei kumno ban ha ka wei bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning de ban pha lembaga constituency ngina de banle na ka jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkhen le piong bat hanaba ngala bakla na constitution kani ka ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum mali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend ruma but ki recommend jong kalong basai mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki baken item but ki badai tam lega ba small pala pa ba umpat juja ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election lanehno ko party umpat juja ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata ka jingkeli jong ba ka ega procedure jong ka party ka ba yo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tangan ni koi empat judon kot ban empat juja kot hei ka judon nak partai ban tho exam po DSC ban declare pat hapo MPSC la judon mo po partai hei judon po partai ban yete songkurim ban don ka engagement bat kiwei
nri ya ka wedding nani ka je tho pat sekiwi kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA bala basta ujob tang arsin u persaman warna brio na po pentor siapo mokhar o na po pentor siapo jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persang warna apa na po mau prem siapo mokhar pentor kani ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki pot balit la fi bakla ki MDC kandai ka jing sedang bat menta ma phihi bakhot ya kani kajing per jemut kajing ya klum kajing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem baton brom hatu fi bakla ma phine nga bakla manga pai ba bishar kani ngam sim don hang ne khmat ban pen kesan ledi deban penremeki hendai tampan bet yodo sembai jong kajing pensutu sapi ki pai ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi pai ba hani badim ki pai ni ke video kin sedang man perkhat kinomla ban sulit cakabat tap election nak jing songshit lagi kuat nak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ei ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginomla ban ya kai nginomla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi dodang ni pila ban penokam yangi henry nginom sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang anang don bat kat bang inang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi pat nur ban be yangi napo ka party nginai ko ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginom aila dalilay ru namar ka jingja jok ka selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka ngakuan penpau umdei manga Dr. Batskem Barden nak baburong kum presiden umdai manga balik chua sepu ka media balik banyak tu ikam yeng dai ma pi bam simla burom yang aku memeli ubadai wei pat ubenta jong ka VPP ngalong ha ka singi spotrik bat chua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bar hane ka singi da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan kershan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ku jonga ngadon bitang ka nongrim henry ke ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pansya namar yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat penpau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pidiang bak ngimong ipi bapen parma pe ni kicung bakla lagi squad ip lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang penbi long slur ni dang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ka jesu bat ka je ba ngin kloy ban map bat ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pediang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not barong bat ngi ai utaka assurance bat ngi le hak ta kalenti ngko apa kan mau ban penpau kindiat kai ko baca dawo boromi pi pat ba nomor Dr. Batskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tambah ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami takaan ngarang keli gani po CEC hakmat jong baro kibadon bad hakmat jong pi pai ba lembak media balana ka long sha kumta bakam mdon pat kiwei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin perscam but marsin declare
Hadu kamai la chui kiwi. La contradict daladi ladi kum presiden barang ba juong. Baki bon ba kiba pan tiket no pra. Belai jayu pon nong krem tang wei pat upan. Hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget ngaktien ko ong. Baka jing sisya kan penmong. Bar kanum dei taman penmong. Kan plat lut. Ngala je di kalenti um taman penmong. Ngam sim lakaran jing sya penmong. Ai tai ba mong kin mong. Nrei tang ko wei kalong ka jing sisya nga. Kalong tang ka jing sisya kan plat lut. Jayu how kabede MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia nrei em nga keren ki jing siya nga ken mau ki por bang ada declare la dia bangan rung siya ka sengpra la bus borok we kari kasi jantia ndai dang laong pat lanu pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang siya po ka sengpra nrei ka ba so Kamula ka mga yusngo. Bakiong pihapan resign siya. Namar baka party ka lang kabukhoy. Nga, I always believe in letter and spirit. Muna itakaktin. Ngam sutra bercu preach. Nga sutunat uban practice. Tinamart ka daw. Jayu. Yang nga. Siya panganrong. Yung hap resign. Tengah la resign na mga buro may party. Nga res. Yung kajigim siya nga. Hapring maili. Ki babuon ba. Kita ki high rank person. Nita ki harang person ki kropati ngares yala dia rejayu menta sisnam ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pring ki MDC ubralit na ko ke party su ke party but uklam resign tanah ke party lu kham resign pat kum MDC don ayu ke JPR pring badal bot nong rum but UMDC jong not chilong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Shulai don ayu shalendet ngako man tip atau kani gadai katakan nong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kataka high level attitude nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bikin penuh kambakla yau pai pa nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay nging la de pendap ya ka kamram hakmat jong pi upai ba bana de ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba del bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun 6 tahun penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublay ubatip iki baro lada kalong siya kumta mapikom kipad ba pan ya ka application joy lok jonga bila ada ban tap spok state election committee hangta ta kanumla syu bangan ri ngamla syu ban thok ngamla thu syu ban jeler hakmat jong pipad ba tiga kuar ban pensai kata ka bang juong ba mana kirensan election nga juong before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata dia maku apan power ko basay. Namar ta daw. Nganumi na upra. Kumangalong. Banganrung sa party, kabanganum kwa ban mi issue. Kasyong hakaray ki jongki. Namar ki ong ba ya ka kam jong ba del bot nong room. En saya keren indradap KMDC. Balay piti mo na keren menta. Balay film don por, wanum ri tengen nak jibom don por. Kabakam kodor mata kada gejek keren esok bangila balik cupat ba da kawai kasur kawai kejemut bat kawai karai kejing keli mata kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam yang nam ta kejemen toy jongno re jongno em ngano maila ngam dei urang ru politics menen ngadon khat news nem haka politics haka feel of politics ada ngakhen ru barung politics la arpos nem la arpsan nem Henry ngasungu upai ba ngadon gicingit ke baskem upai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai syam penkut ngamdo gajing syun ngamdo gajing isi ngirang kemilenti barna jukren berbor hamana kirensan election bangil scam menta ngisong shngai menta amdi bangi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget yaw nong elam uban nong elam jong kacait penriu ka pateng ka panangwan ti Henry ngoi pitang ni kuwi bansai pat ba
nganong keren ay siya kipat ba na mga adap kular na mar kipen tut kipen mong kipen kinyobeng yo pai ba blajit yang kum MDC men syuap kum MLA mata na ka baki yailat don ayu sendet blay hap da yailat kadon ke kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap ban yailat na kum MLA tang ban ya keren tang ban selok ru ngampat ju lam bakla bat ngam num syairu ban lam bakla namar ka politics kadiga sendur joble kamta mo pagitip ini ka voice of the people kadiga sur jong pai ba ka bamudru kadiga sur joble namar ka daw hason pen kot aku pen kan mau hani ki kendiat si nilai ko mo ong ha basdang juli ka video ngapan kan mau bang ada rai kot bang samjar nilai ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodon lang hani ka por But kamtam, yani ka constituency artali ka bang lami kamat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency. But menta kumu MLA 17 North Chlong constituency. Kibaya kata lang berkini ki artali constituency mo khar pentor, but ka Jiao mo prem. Unum don balak mau duman persap. Ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar sno. Ngala keren bapai ba. Ha ka bedai bani ka MDC, kamtam di ki artali constituency ngan sakren. Jadi mata kau, kam tambah yang lapan song door, hari ini kendiat sini, hak bedai bat ki clippings, kebelah pendi lembah ki YouTube repair. Kebelah ka 2 years ago, Arsenal belalit no, ki penkelapat cakap 2 hours ago, nanti 2 days ago. Jadi halor tak nong rim, kapan kelumari upai ba, berki ngai po comments berki ong, badal buat pidi kun cerang kami, pida keluar banyak suk, pida keluar banyak donlang. Ndai pai ba ngam kwa ba manu banyak lam bakla ya pi pai ba lani mangaru dang asap jaru kalong bay dan pata lam bakta ka jelam bakla dia mat kadau ngong bakini ki dei ki bam dei sisa nginang don hapreng kejing sateng ban penbe ite kerum keram ndai ka bol menta ka decision ka rai ka dei ha ka parti bahlor tu tinrei nakaliang jungi ni sudei bangin one part simba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya jing sanga ko amper kan mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment ka balik ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin ba ban file nomination ngatrai baro ngi lembaga YouTube lembaga social media ngamdan jik persya sa sisi ngapan pau ya gino ki candidate nagani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bar ka Jiao mo prem ngamdan kanu ka jing persya yete candidate nrai nga ko am pekren nagabasay banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki kren da kumway ki le da kumway di bar ka nga squad ang persya kinda de kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bar ka mokhar pentor kajing keli mata hawa pihak na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng ke jompi kepada Jiao ban mau prem pihak na ba constituency committee la recommend ki member ngala recommend mga ko memali ban pen scam ya kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko bang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post ya klemya lemba constituency kat ba constitution kong bari baniyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, nging ladap, ban padap kamram, kabasulingo pat balay pihak lendat pat, klem da pentip constituency, kapta mo bangadon mengaku representative. Ti kawan kajing bakla pat sa liang jui basrong, lapan menapat na po mokhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post dia. Klem da lembak constituency committee, ngakeren kani ban syai lam ki para member baro. Jongka 17 North constituency bahapa ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne persya lo jong party kam tam mari kapor ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang persya tengah ko pen pau bo pai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny Bafi apply arteli ke tiket. Bila mana apply, bro, live tuli ki constituency, ka constitution ka sya.
Hendai tambah penio opat tangkawai ke konstituensi. Nimdal jikang kata. Hendai ka basuling opat kalong balai pihak baniai nandat. Balai hapan buri. Kani ngam ong bagadi ka policy. Jong ka party kani nga keren syai bit bagadi ka conspiracy. Purely conspiracy. Kau mut ba kabadai ka jingnya salah. Seladat nang aku memilih jong konstituensi 17 not. Tengah kuat pensyai ita. Aku aruban keren. Ya kawai ka banta. Habang keren yang di kejing syai. Habang keren ya yang di ka banta ban ai kejing syai supaya pa. Ban keren di kejing sisa. Ku mangalong yapi. Ngila pelong ila dia ku musembay. Ubarayap. Mut ngila kendu ila dia. Kabamut. Larang ada bandu ya ketiket naga party. Nani lakadai. Bopay ba unumon syu. Nani umsanya asyu yang ah. Hagipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jing sisa. Kanong rin. Kadai banyan. Barkadi banong kabaskem. Dia mat kadaw. Ngakuat panpawi pi. Banganong kompromis. Yakiki ibaro. Tanah kadaw jong ketiket. Tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong UMLE. Nani mentah. Nani kipor kibansawan. Barkabakut ngakuat pankenmau. Tangan ni kuwi. Wala paling ni KJPR jembut. Yang klaim ka bangan syat kala. Ban ngam judan ni ban hikai nakayeng kesem ban syat kala. Henry kalong tang ni kuwi. Mga bat kayeng kesem. Ngenai ke jingkersan bapura. Yau pra nakani ka konstituensi. Hani ke MDC. Henry ka bakwa ban keren syai kedar. Ngam kwa banyalam bakla pada piu pai ba namar kamon kadai habi simet. Namar kadaw nga ong yepi tang ni kuwi. Kung ukupa jo ka konstituensi. Pilang don kapor. Duay. Puson. Bat bishar. Bat habakadu. Pinsala ban sim. Yakaray. Tang kata. Kabang kuwa man kentuy. Pai ba. Namar nakaliang jo nga kung mga penpaw. Banganong kuwa. Ban sim banta ba ni konstituensi. O bat kani ka MDC. Kung mga penpaw po ka CC. Kung mga penpaw po ka media. Kipor balit. Namar ka jingle. Sideline. Jong ka party yang aku memilih. Namat kadaw nga kuat penpaw. Bang kuat penlong. Ya kata kejing sisa bang nong rin kabanyeng scam. Baki noelam jong ka party. Kidai ban realize. Ya kejing bakla. Maka ni kamday ta ka mistake. Kadai ka blunder mistake. Jong ka party baru kowe. Kulish pun.